mioyo yenu ni mioyo ya chakabidi nenu bonsu bali mukachi mwadi tutangila descendienu ni mwabi mwenu bolu bwanu dibalengama kubisanji bya bindi dimbi bya muluntandala anyi hachibanza bidibikala mpindiu binyiga dina ni frango cholo wetu bundu muye nabo habilamba mpindiu mbwakuno ambila bwani tuvo tuhela mudimu twawo hatuli mpindiu hatoka mbanwela hatoka chisanji cha bindi dimbi cha muluntandala anyi shenu YouTube munyiga dina ni frango cholo wetu hidu ya mwabau amba nubwani nganangi anyi sabone hadi udi abone anyi unanga no channel YouTube au uduto ambulisho bwani mamisangu YouTube watwela kumeji kimona manse banyi mona tatumuga juto mpatu dutuko atamudimu kya YouTube utwelele meji nenu henu nudi abone anyi nuangisha chisanji cha bindi dimbi chetu teto tukumona mwa kuja kunshima ya mivumvuka ya bashinga mikolo kabo mwishima mesa kajija mukil katuni bananga mianda ya kwenda kulonda no bantu hanyima ngujila koko tumina koko mutombo ento tone mugaji mufuile mwisho mwadingeya kazadi no mutuma mugotaku nzubu wadagira jya mfulanga to nyanda mibi tewaka bon chirijutambo wanchin mutelu ngikala ngenza ni umwehelewa anudi hambidiyo uri mwana boni muimpan bwako mayini mubi ngambula mujaha bwa mwana mutelu wegadi mubi chirijutambo nchinyi bilamba bebiri kunto akubunyi buyamba nigatuko wo ujinabi kunto akubyabunyi kudi Pascal Mwamba kupari kudya sikudi bilamba bine babyenzel mwetu munumba twenze bilamba kudya akikudi byamu bya mpongola ndidimbi anyi kamera urimo kubituma bya kumpum bya bunyi bya kumushimi bwani kwetu kasa ibenza mudimu mowele byanza tukala mwakunu kwachila mudimu mwakana bindi dimbi tubyambula kumushimi tunu tuminabi myandi lenza ka muganshi mu yimani ilenza ka mbene chiwabo mu yimani anu tetu baye tetu abachola nigabe bahweka muganshi bahweka mbene chiwabo kuyambula hachibanza kukutumina yi muluntandala kukutumina yi hachibanza bwakuyimona heba nikusanga nayi kibarukai tutunele lubila maître Didier Kango na maître Joseph Dieudonné Lumbala Mbuyi non bonsori mukachi mwadi tutangila bena kasai mutoka na shi pasteur Yosho Mwim Moland udu tutangila anga takuna nshibondo tegele bana banzambi bana betu babaluma abakwata mudimu mulenga mudimu kawika juu mowela byanza mudimu mushuwala non bonsori tutangila mu présidence de la république mon fumo wadi tunga dia Kongo jande dia mukendi kunu tumana koko maika mu Angleterre dia abone he baluba tubandisha ijubo bena katanga bari bandisha mokuluwa kwa bakongo babandisha mokuluwa kwa chiluba mbadi achila no hanshi uramene hawayi mu Angleterre anglais yashari mokuluwa ba chimanga lwa sambutani to tubandisha imokulu tubandisha imokulu wetu bwana uyo kumpala kudi fatula da bindi dimbi bibi hongola bibi chishahanga bi muluntandala anyi kubi chishahanga bi hachibanza mwabudu ndubikala ntumwene nawo hadi nsonga luma wachitenda wa mai muisu ni mabela haludimi ki franga chola kayibune na kayibula chola kayibwakana kayibulenga kabiri chola kayimukunza kayimufika mejibu mujil pindi unenu bonsu bana betu benaka sai bari baba uladichi balengama kubindi dimbi bari batulondele nyabe mishishilangana mubula babujima nudi mumatunga abakatenda mutoka muchaji nujinga henu bwani twakula bwenu tukala mwakunu tela kuichisha yenu myanda bwani bantu bonsu bayimanya hangabi kanuni no mwakutata to namba ida nudi kuinshako wo muyituta tulitwita bakuntemuka anyu kuchama cha mukobolu hetu twita ba tumona makukwachila mudimu chetu ngunoenzela mudimu mbambi ni mudimu tuditwenza kawina kadiu mudimu mowele byanza mudimu ukina ndinda ni mudimu mwakana unudi mwakusanga nawo ni kusangisha bena kwenu unuvu numoneu nkabewa kayembwa ya kondolu wadi anvite mianda yonsu ngenji shalamba kulala muimana kulu taufu ila kanda ila memono kayemba zolu wandala kulu moyo kusela nawo kadichaka tatu mwenu